Kia timatara a tātou kohinga kōrero I te ahiahi nei ki te rohe o te tai rāwhiti. Kei te kimi tonu te hapori o Tūranganui a Kiwa I te tamaiti ngaro nei I a Lucas Ward. E whātau noiho tōna pakeke, he whakapapa Māori tōna I nā koa no Ngāti Porou tōna pāpā. No te ahiahi nei I tīmata I ngā kairuku moana o te manatū Prihimana ki te kimi I a Ward I te roto o Waimata. Nā, kei Tūranganui a Kiwa, tā mātou kaikawe kōrero a Irena Smith me ngā whakamārama o te wā. Irena. Scotty, 5 miniti ki muri I kōrero atu au ki te kaihautu Prihimana mō tēnei rohe mō Tūranganui a Kiwa. Hei tāna, kei te haere tonu ngā mahi tiro a ngā kairuku moana ki te roto o Waimata. Hei tāna, ka haere tonu nei mahi kia ki te rāno rātou I te tamaiti nei. Hei tāna anō, kei te ngau tonu te mamai ki te whānau o Lucas Ward. I tēnei wā, kei te tari Prihimana ia e tuku ana I ngā whakamārama ki te hunga pāpāho. Engari I tēnei wā, kaore tonu te whānau I te hiahia ki te kōrero. I runga anō hoki I o kōrero mo te whānau, kei te pēhea rātau I tēnei wā? Ai taua kōrero, Scotty, kei te ngau tonu te mamai I a rātou. Engari, ko te tūmanako kaore rua ka kitea tā rātou tamaiti. Nā, ko te pāpā o Lucas, ko Damien Ward, he Māori ia no Ngāti Porou. Ko te māma, he Pākehā. Nā, I kōrero atu au ki tētahi tētahi o ngā matua kēke o te pāpā o Lucas I te ahiahi nei. A bit of a wanderer? Yeah, he's a bit of a sort of a hyperactive kind of a child that you sort of got to hold on to him. He's like Flash Gordon, you'll just take off. So you sort of got to have a bit of a radar on him all the time. Lovable boy, friendly, he gets on with people, he gets on with other kids. Curious fella, he'll pull anything apart. He's just being a normal kind of a child that what children would do. Nō rere Irena, kei te ngau kino te mama I te whānau e tika ana hoki kia pērā. Pēhea te wairu o te hapuri, kei te hārātau ki te āwhina I te whānau me ngā Prihimana. Scotty, he nui te tautoko a te iwi kāinga o Tūranganui a Kiwa. Ko ētahi o rātou kua whakamutua te mahi ki te āwhina I te whānau nei. Kei te hīkoi rātou I ngā tireti pātatana ki te wāhi I ngaro atu a Lucas. A ko te nuinga o rātou kāre te mōhio ki te whānau. Engari nā te aroha tonu e hiahia ana rātou ki te āwhina I te whānau nei, ki te tiro haere, ki te kimi I te tamaiti nei. Nā reira, he hanga mahi ka mahia a te pōne? Scotty, ka haere tonu ngā mahi tiro a ngā kairuku moana ara ki te awa nei o Waimata. I te ahiahi nei I tīmata ngā kairuku moana I te kaumarua Krakapia I kitea hau I a rātou e tiro haere ana I te moana I te awa nei engari kaore anō kia kitea te tamaiti nei. Hei tā te kaihautu Prihimana Sam, ka haere tonu ngā mahi tiro kia kitea rāno te tamaiti nei a Lucas. Ka pai rā. Koia kei a koe Irena, tēnā rawa atu koe I e nā whakamārama mai.